Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi nan tindo droje gbonjo mi on Kristi Jesu tondali nando non lawen dagbe podo nando ma homenjra do ho. Mi nan sono ma nu pikplon bon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo polo kede dali mina so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi gbon na do hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi pole wendo etito tu klamele podo akotale mvemi na mini tunto mi ton ayi na do mi mando ogbesusu gege lome podo na do moi to go flame pátápátá. Me wana mi to nukon yi to mi homi ma mi to me ugbe ko susu gbe ko si wenu bo egbe mi na mo ehin o wewi wala eneto he Kristi wala do hlan agun wenen to he yodo ti atila bo hihi ai ton yindole podo hlan angeli agun he ti to ti atila ton kanwe onu helewe ovichiwe ton do me hetindo nukun eton di ozode afo eton sotaidi ganve dagbe nyenu azon to ele po o wanyina to e po yise po devizon po home fifa po ro azon to e kodo meton le tin su hungan titan lo shigba yetido ehedo ogowe na hie dike na ne Jezabeli he to ede yilo do yewe gan he to ede yilo do yewe gan nyonu de nando no plon podo nando no klo memeglo shele nando no loga podo nando no du onu he ye do san vohlan boshiole nye so na ojle ewo nando lenvojo na galilo eton ma so lenvojo ba to ayego nye na don do adozan deji podo nye na be yehe to ayo de hele bio bibia da home agavo yele vojo na o walo yeton nye na so yi oku dohu ofieton le agun le po na so nyuendo nyewe ewo heno dla home po aiha pokpon nye na so na hlan dokpo miton le dile aso miton te shigba mi ule we nyena dohlan podo he po to ti atila le ye ome soha he mayi oklon he bo manyon odo sataniton dile yeto dido nye manto na do agban pikpen devo do otana mi gba shigba ehe mi kotin do ne mi hen ego gligli kaka nye na do wa ewo he gbahwan bo so yi azon she hla je kodo we nye na hunhun to akotale ji ewo na so yi okpo gan ton do hen ye sien
di nous y zan mentɔ tɔn wɛ ye nana yido gba ye hanyan kɛlɛ dide nyeyi huhɔnɔ sɔn otɔ shededo nyena sɔ yi sunkulɛvu afɔnu tɔn nɛ ewɔ ketido oto gbɔ eni ni se onuhe gbɔto didɔ hlan agunlɛ lɔ ni shɛ ewɔ ketido oto gbɔ eni se nuhe gbɔto didɔ hlan agunlɛ lɔ ni se bɔ to wehe ne me iwana mi mɔdɔ mulɔ o Kristi Jesu doe de hia kɛlɛ di mehe nukun etɔn taidi o zo gbɛ da hono nukun lɔ tido ehe hihon miono ehe hihon gigotɔn bɔ ehe nde hehe aihache kpai bɔ wai di do etɛ tuɛ Kristi Jesu si onukun chido mo bɔ gibɔ etɔn do na mi dɔ nugbo mo wɛ nukun mi tɔn gbigbo me tɔn do na chi ntoli ni mi kpɔn owe ma Matthew tɔn me edi ota trokpo afɔ etɔn ko nukun awe che ko nukun ene edɔ do le dɔ mlɔ eyi dɔ mlɔ nukun tu edo zivlu eba yi dɔ mlɔ gbezan tu abe agbasa tu ekpo tinto zivlu me bɔ nwa mɔdɔ wa kpa ye go dɔ enu adzɔ bɔ nukun nɔ awa nu ha mi bɔ mi nu ayi ogan nukun be eba yi dɔ nukun mi tɔn do zivlu ne we gbigbo etɔn do dekun na mi dɔ dide anyuɛ do awutu de kpekpe ma yi tata gbigbo me si dekpo eno he awutu wa gbigbo me si dekpo le kpo eno he awutu wa agbasa go nugo ntole agbasa mi tɔn tempili nye okun no tɔn ema bɔ de ndo se mo ndo ha nubwe bɔ na we mi kana singa ba igbon no nu tɔn so ehe dekpo heyi awutu tɔn eno tɔn so dekpo gbigbo me tɔn ene wutu ezo mo emi do mini he ai ha mi tɔn le gli bɔ ema yi dɔ ani do gble ho me amo bɔ ya ye me inde yi se no asa ho tɔn bɔ kanukun ya no tsono mo nu drewe so ando ve okun no dɔ fi dekpo tinte to gbeji so ni lo me Kristi Jesu de dekpo lo se bo he nukun che monu de zivlu lo se na ma he won to ni tato gbezan cheji gba bo na so yin bibasi bo ya donu awe to Kristi Jesu go so he ha che kwa pa yin afo eton taidi ganve dagbe bo wa mu la afo taidi ganve ba etewe ngan lo ba e ba ra fo ne ena li to glo afolokpo mu e mana gigo Kristi le po pata ena li plekpo we yisino de leti enu bio afo enu do Kristi Jesu bo afo cheni taidi afo to dide tinto dide ati afo to tinto no to gigo lo me na ma fide pepe de nje nu nya so zivlu ton le yime po ni lido afo che glo mama holodo yemi we ndagwe mi na no yi o hia donu enele do hode bo ena so se bo nu aweto hehemi pa yi goto weyin o walo nyonu heyi Jezabel ton to agune si ota wedele nti me na hia bonodo mi mamo uwezo mo irondo nyonu magan pon nu me to akume o Jezabel weye rio nyonu mi ulewe Jesu Kristi tena o jomio o wenda gbeli laton podo mi pipon me to ntoli ni mi pon to ho eto me nyonu e mo ku kwacho nyonu do mo ehe droje wenda gbeton heyi meme nyonu o samalita nton he ja o sinda gbeton do to pa bo edo ni no nyindo sinde he nanawe o fe ma so we o meme nyonu ne yi bo yiro to gun eto si melewa lo mi apon me he do gbezan che ko le puna mi be me he lo ma yin hun le gan to Kristi Jesu bo e so no flin na zan we bo e me po yi se bo we le so ku bo so fon so chi o me nyonu we so yin me yi pipe to we mi na mo do to na de we nyon si so jiwe we de wa nyonu yin so jiwe de wa we so ahovi do to ta so mi shiba meme nyonu he do agun
ti la ton he lo do alome onyonu de webo e ma nyonu he nagigo Christ Jesus edo wa lo podo season nyan kanpo eto yin mede bo ni ko eton ye yoro Isabel e bayi ni ko ye yoro nyonu he tindo ota nume sento he no di adokun ayigba he ton jile ton we ni mi akun mi na mo nugo ye ganu mo nyonu mo kole to agunukon bo yo le jewe podo nu si sopo podo chigan ndagbe nu e na gbe so sopo na no gba nu kume na no zo eton ngbero e ma nyina lo mi ni so nu ni shigba ni ndo mo ato nele so abi ato nele dohia na do gba nu kume na no zo to ile wa dohia nyewe nyo he awo jago bo nu ni le ngan so ataidi me sento ai khatu eji meme nyonu we dagbe lato abi yewe hodoto bo Christ jagodo numoko bo wa lo ri so tinto meme nyonu Isabelito eyin akunu kongan ti la ton lo yi so gona eyin o won tuntun dro nu ai ho iton le eyin lo so pon supo iton le na yin si rodu o ludu o lan he do da lu we le yi ohun kan ni lo le ton sona vodun odo nu me sen le po bo Christ so jagodo nu ene logo bo den ka do hia e wa yin inu na me gbogbo kun ton dari do e ma yin o kan li le kere mi na mo avodele ti afopare le ti nuzanu panu wi le me do sale supo eton ko yin me sento fodun temeton e ma yin do ma do ho nu le to yin sine shigba mini kogana gigbo kun ton na no nyo nu ri san vona we cho do ate agbanboto nu sa mo na no nyo nu emi na hoto esi abi mo na nyo ni ma so hoto esi we ene lo me yen no do tero ni Christ Jesus si vile mi sa iteme mo do ajo mi ton mo do eyin to hwe mi ton le mo do ndu sa te mi ton le mi na sa glo nu ene le ma mina glo nwenele we jeromlo minona yaso yiwa ngbo na rodo ekeyin note dagbe mi ton le nusa ten dagbe mi ton le bo nwenele enayin mu emi ozie ko le Christ Jesus we choro ate agbon eton bo e mayin mu ye ko zie ko le vodun we cho ate agbon eton e mayin mu ye ko hu na vodun we cho ada gboro ayin sisa to mi mo nukun je nlo me di bo Christ Jesus jagodo wa lo ni lego bo nde wa yi nu mo pa yi te gbo ya che pa yi go town to o we ta lo me o Christ Jesus do ni lo mi do yo e do ni wa le vojo do ni ma le vojo wo podo e medide ton le po mi na sise e do a 12 ans mi na kandeji bo e na bu e ke yin son kun bibia itengbe me e do shigba ni e ka te so le vojo je o fi ton le na ku bondo oholo maya ihunho be bai domlo nugbo ejiwe we no junyan to mi ton na mi shigba onyan do lo nu eji ni domlo me wa le ma to flin o fi ton le nu awa bo ni ipa kun le me to egbe supo yin o fi retito ekeyin o ale onyan heto abi ono abi togo ton le ko wa bo e to dero bo e mo nu ton so me o de to egbe do de mi to o jre he lo nu ton so me mo o jre he yo ro paki ton mi o nu wa yi ton so me po o hun Christ Jesus ton si o fli he mi so bayi do ku e ton to satinji ni subuena pe to mo kole na ma ni ton son o egble mo ko ton le go to Jesus si come we na do yin na mi do clearly do holo dogbo do Christ Jesus do emi la nyon li gbe to le ton emi nyon zizan le popata ni ma budo do mi bo boya yi aso nyina kan wa to bo me de mo mu kunje go me de mo we ha nyon do Christ mu emi nyon do jiwe mu emi boya yi se no bo ado ba ito akugbe bo ka chi na mele bo mele hu bo mele ma nyon do ye aso nyina kan wa
boya ma so yi se no bo anyo wa lo o nuziza yi won ile ton de no ye gora ye gbon de no sanfo ye gbon na ro sun me he je ajiji bo ado bayi ama wa ne da ina me de ne de ya do wa da ina po fitu ile po eyan le vojo Kristi nkan ya san yin kan lo rote ina ya san lo glido na we ko me gble lo na ya san lo glido shigba ya ma le vojo eto tekun we wo so to tekun fitu ile boya fitu ile na nu to so me ni e mo hunle gan shigba ni e ma mo hunle gan ye belle o ma fo we do yin do mo mi do na ho na o yin me sun me nyunu mi do na ho na yin yise no we mi yan ma yise no we mi yan o nyu mi to o yise aho mi de gan o titi we mi gan je a mi do na ho na yin o yin ma yin kan de ayon lenu do role asegbe kan o si asepamọ ló wà àṣepamọ́ ló wà mi gbọ́ mi ní hona eke yin nu ìwàdà yìí mẹ̀dẹ́ rọ̀ndọ̀ mẹ̀mẹ̀ yóò dé nu apá ìtàn mẹ̀mẹ̀ yóò nu dàgbèdàgbèdè mama Clemence ẹ̀yìn mi tó gbèché sí mi yìí ńdọ̀ tó ṣe sàn akọ̀nàbọ̀ ẹ̀ ẹ̀rọ dòlódé tó gbèdé ńdọ̀ rọ̀ wàdà yìí dú nu ẹ̀gbẹ̀tọ̀ wà nu ẹ̀gbẹ̀tọ̀ nu dù nu ẹ̀gbẹ̀tọ̀ nu dù máa fídébò káàkiri náà mẹ́lẹ̀ mi gbọ́ mi ní wà asunda pe bo ni mi do leko awe ta lo me mi na mo do hulo edo dido son Kristi Jesu sinu me do mo wa lo nile mi gbe wana jagodo juro emi ton bo emi ma gun ma sasendo mi na sasendo shiba hala ye weti to agun ti la ro to me le ke ma do wa lo ne me edo ye ni to nu kon yi to azon eton le me ye ni ma so din do na do nyon de do goblu na do nyon he do goblu do mi ma to apan ki pe na do ta na e shiba ye ni to nu kon yi to azon dagbe lo me do me wa azon dagbe lo kaka ipodo me ne we na ya le to nu kon mi ton me ne we mi na do dai ta idi gbeto da ho we nu mi na le ko ayi won he me na do du kan to akota le poji na do zido afo eton glo nu yi nyina kan le popata to o kan dudu kwa check pa eton lo pon eto akota le pon we wa mo lo atodo no de so Kristi Jesu de Martin atodo no dagbe enyu nu egbele e ma so no ze nu egbele do yo nu enyu mo ma so no ze nu enyu do yo ro nu egbele atodo no pipe o ko de atodo eton ni ko pla do gbezan mi tongo ni ko pla do wa lo mi ton sisan mi ton lego bo we le pon ye no mo atodo to alo mi ton to sisan mi ton to hodi do mi ton to nu wa mi ton le me bo na ta ili ogun flelelele bo fi mi ton le na adu fi mi ton le na adu bo pe me no yo bronyo fifi mi wana ma so inu kongamo na no te to fi na mi na kwesi na to kleume mi dodo we kanu eneto he Kristi kan do kan akuntia ti la ton lo ta de la ti la ton no yi beto he ko gbonu kun bi asupo me he ko gbon depo me he ko gbon pole kun supo me shiba to menele me yise no le me yiwa imu yise no he nu kongan lo gbon he ko indepo no depono gona ojo wan tututon sisi ayi won eton leme bo enele wata iri mesene bo so no kokona iro opun na ro du olan yi do sanvo na o mesele abi muziza ko zekule bozena démon le abi déesse le abi o divinité le o choisisa bo menele o Kristi Jesu jagodo menele godo ni le vojo eyin ma le vojo wa do eminawa atiwo atime pon to eton de pole mina si se ru adozan kun bi ada ho tonji bon ne magande eton son alo mi to ni e ka so le vojo vi eton le na adu ale ni kan lo ton bo mi dodo ni kan ma ni dagbe bo mi singa wa mi ni wa dagbe na fi mi ton le singa lo du ale dare ati mi ule lo su podo eton me he ti to akun lo mele mo ma yi pon ene le bi o pe Kristi Jesu do mi yan ye do yi ma so di na ro yan de do globo yi ni he yi se eton go si po won ina eton po de mi na wa bu na na yali de me wa soro adodo to lo pe mi po kaka ifivonu menewe na yin o kan luto he mi na zidai na ro pache do akota emi na na ayigbaji to winwe emi na leko wa bo ma so inu kongamo mi na ko de na gun kangan le baba mi ko de na gun kangan le pataki akun me nunu lewe azena bo yeti mo to agun kokona shigba won tuntun
o dra e won ton na do do na do inu pon na do do ki ara nyewe nyo basi e du kan to ai ton ji papa du ai ton amaju nyando no si okune unvewe ko de na ye papa na ye le vojo to Christ Jesus si come du ai ton so nyan si du ai ton so wan tutu si so okun re jago son e ke yo dro to ele popata si bo na ye le blanu to le blanu ko pla vidole bo yo le man wa nyan de ne ina adu ale ason nyan kan he ye tole abito boto wole kwa chale wale plana vidole lo suga bon khode do akunele me rede do vole bo emu bo mo no ayede me ede do vo tore di e ma to poku mi bo do to taso e bo to avun ha e jiwewe kokona e jagun dagbe me ni do flen loje na no adike e ke yin wan gbe na o taso me ntoli e ma to poku do asonya kanpo e du to ye jiblo na e hiro ye ni siga he mu ana ye ni he go glitchon kaka ani do ligan lekwa kabi kaka je kwenu na ze o hiye toro afoto e glo na ni siga no mo ki go to e sebo do acheji baba to Christ Jesus si nko mewe nko de lote me nyonu me sunu ba to gbechi sebo amo nyo hun le gan to Christ Jesus Enganto Jesus Christi e wa boku eton godo enu e wo apostle ton Jean eti to kan mo gbenu to sun fun bibia me uwe mo mi mo hele bo yiwe kanu bo so kan e de Christ Jesus liye do ati angeli do uwe zo mo mi gango to hele ya gbe mo do to kereblo wa yi ogbebo wa yi gbe ma fo bo wa yi wule gan Christ Jesus tombo Christ Jesus ogbe ma fo ebe eyin ye no susun yin do meton le popata se eyi no wale brana me eyi no vebe yoyo pe epo suna we ti to me mati no we gle dole bo anando bo nankara ba idodi o do podo yen podo le do shiwe yewe nto gbe to se ni se do fiti we hun le gan to pipe lo ni se do wa kudo ayi won si o ta me ni se do jia do gbe to le po si ta me ze gbezan de tonne ni yi yen lo adam ton bonami e wo reni me reni to Christ me na ma gbezan chi ni sikan lo dio to yoyo me gbe yin do bo gbe won tuntun ayi won ton le po bo yi e ke yin dagbe bo won gan ki go ton lo po to Christ me bon to yin de zena we e ya ko de lodo mo bo yin lo won gan to se e won le we gan son okusi e won le we gan son bibia si son de po le po si e te po di na very do ani ti agun we dagbe ton na no si gan do yi na no si gan do du gbigbo meton bo hwen bo so mo e go fly to foji lo me eyan ma so yinu kan mo mi ndo doche bo ndo do me ho le gan to Christ Jesus ton me ho le gan to me ko ata ton e so yi o jire defo to gbe susu kege po wenu eyan e dabo.